ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. استقلالیت، تنتنه خیرات و اندیشه ملت سالار و کهن بنیاد تاجیک، آغاز مرحله نوین دولتداری ملی، عامل اتحاد و سرجمعی مردم فداکار و وطن دوست بوده، وسیله مهمترین حفظ اصالت و هویت ملی و مهمتر از همه نشانه واضح هستی ملت است. با در نظر داشت این حفظ و گرامی داشت مظفریت ها از جمله پایداری وحدت ملی که افتخار کلی است در روند رشد با هم مرامی جریان دارد. اهل دین نورالله موضوع را شرح می دهد. استقلالی دولتی برای پیشرفت مملکت و تحکیم ارکان دولتداری ملت تاجیک زمینه مساعد فراهم آورد. تامین زندگی شایسته به مردم، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، مرکزهای سلامتی، به جای کار تامین نمودن شهروندان و معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه بین‌المللی از فیض استقلالی دولتی است. حالا مردم تاجیک با احساس بلندی وطن دوستی زیر سیاست سازنده پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالی دولتی با آبادی وطن پرداختند. همگان دقیق می‌دانند که امروزی آسوده و آینده درخشان در آرامی و صاحب استقلالی تاجیکستان حفظ دستاوردها و متحد بودن در اطراف پیشوای ملت است. محض در دوران استقلال وطن مقدس همان تاجیکستان رشد کرد و خلق تاجیک با آرمان‌های هزار ساله خود رسید. در فلسفه آزادی را برای انسان نعمتی بزرگترین حساب می‌کنند. و خوشبختانه به جمهوری تاجیکستان میسر گردید که به این نعمت بزرگترین انسانیت برسد. یعنی 9 سپتامبر سال 1991 ما دولتی صاحب اختیار، صاحب استقلال شویم و به همه عالم درباره استقلالیت دولتی خود اعلان داریم. امروز تجلیل استقلالیت دولتی هر سال 9 سپتامبر به یک عید تبدیل یافته است که چون نوروز است، چون جشن‌های دیگر ملی ما و ما می‌توانیم بگوییم که در دوران زیاده از 30 سال در حقیقت هم روز استقلالیت دولتی به جشن بزرگترین ملی ما تبدیل یافت. یکی از بهترین ارزش‌هایی که استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای ما اهدا نمود این توجه مخصوص و دستاوردهای بی‌نظیر در ساحه معارف و علم کشور میباشد. یک نظر کافی است به نشاندادهای ساحه معارف و علم در دوران استقلال و پیش از استقلال تا درک نماییم که تا چه اندازه افقهای علم و معارف معین شدند، کدام قله‌ها فتح گردیدند در این سمت. امروز از فیض و برکت استقلال مردم تاجیک با دستاوردهای بزرگ و بی‌سابقه صاحب گشت. این زمان در شهر و دهات مملکت کارهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی ادامه دارد. با استقبال جشن فرخنده در شهر نویاهای مملکت بنیاد از نوسازی 28649 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده، علاقه زیاده از 14157 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته است. کارهای ساختمانی در انشاءات دیگر ادامه دارد. تمام تدبیرهای آبادانی در مملکت به خاطر تامین زندگی شایسته به مردم انجام داده می شود. تا 35 سالگی استقلال دولتی انفراستراکچور بیشتر معاصر و ضروری برای پیشبرد زندگی و کار و فعالیت ساکنان جمهوری مهیا کرده می شود. امروز که تاجیکستان ما استقلال دارد، وحدت دارد، با هم متحد هستیم، ما باید از این استقلال، از این وحدت، از این صلح، از این آسایشتگی سرزمین با قیمت جان خود حفظ کنیم و برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال تلاش ورزیم. پیشوای ملت پیوسته تاکید می‌سازند که شاید رسیدن به استقلالیت دولتی می‌تواند برای بعضی خلک‌ها به مشکلات باشد، ولی حفظ استقلالیت دولتی، تامین استقلالیت دولتی و به نسل‌های آینده رساندن آن کار خیلی هم سخت و دشوار است. بنابراین جوانان ما باید کوشش کنند که کدام دستاوردهایی که ما در زمان استقلالی با آنها نائل گشتیم آنها را حفظ کنند، زیاد کنند، افزون سازند تا که نسل امروزه با آینده خود باوری داشته باشد که جوانان ما من بعد این استقلالیت را باز هم تحکیم میبخشند و برای آزادی، برای آبادی کشور عزیز و برای استقلالیت و صاحب اختیاری
جمهوری تاجیکستان تلاش ها میکنه. باید گفت که دوست داشتن وطن از کوچه دهه از آب زادگاهی هر یکی ما شروع می شود. پس بیایید دوستدار این وطن باشیم، بیایید با قیمت جان خود از این همه ارزش های ملی خود حفظ کنیم. بیایید فرزندان وطنخواه و وطنساز و وطن دوستی این سرزمین اجدادی خود باشیم. اهلی نورالله، سنگ مرادی ابراهیم، اخبار. бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади шинос шудан аз раванди бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ба мавзеи зугванди ҷамоати деҳоти зонги ноҳияи ишкошим сафар намуд. ҳоло корҳои барқарорсозии оқибатҳои офати табиӣ дар ин маҳал идома дошта барои бунёди 13 манзили нави истиқоматӣ ки пурра хароб гардида буданд қитъаи замин барои бунёди хонаҳои нав дар деҳаи дашти ҷамоати деҳоти Рустамбек Юсуфбеков ҷудо карда шуд. шарҳи тоҷинисои Файзуллобек. дар заминаи иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати расидагӣ ба мушкилоти сокинони аз офати табиӣ зарардида намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба деҳаи зугванди ҷамоати деҳоти зонги ноҳияи ишкошим дидан намуданд. таъкид гардид ки вазъи ба амал омада таҳти назорати қатъии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта хисороти ба амал омада дар зудтарин фурсат бартараф хоҳад гардид ва хонаҳое ки бар асари селфуроӣ пурра хароб гардиданд соҳибонашон бо манзилҳои наву шароити баланди зисту зиндагонӣ таъмин хоҳанд гардид. мо ягон мушкилӣ надорем, мо пешво дорем. мо ин хел хушбахт миллате ҳастем ки ба забон гирифта намешад. хушбахтии миллати тоҷик дар сарвар аст, дар роҳбар аст. ман аз номи тамоми сокинони деҳаи зугван миннатдории худамро ба пешвои миллат, ба сарвари тоҷикони тамоми дунё ки эмомалӣ раҳмон азиз моҳро ҳамчу фарзанд ҳамчу роҳбар ҳисоб мекунем мерасонам. мо роҳбар дорем, моро аз тамоми чизи таъмин мекунад. мо бехонаву дар нестем. дар як вақт бо мақсади ба роҳ мондани рафтуомади мунтазами ҷамоатҳои поёнии ноҳия бо ҷамоати деҳоти зонг бо дастури сарвари давлат барқарорсозии роҳ идома дошта роҳсозони муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилоят тавонистанд дар муддати кӯтоҳ шоҳрои байналмилалии харгӯшӣ ишкошим хоруғро барқарор намоянд. 4 километр роҳи деҳаи зугванди ҷамоати деҳоти зонги ноҳияи ишкошим бар асари селфуроӣ пурра вайрон гардида бо дастури сарвари давлат барқарор ва шағалпӯш карда шуд. бар асари об шудани пряхҳо ва омадани сел роҳи автомобилгарди хоруғ ишкошим тузкул аз километри 209 то 212 ҳисороти зиёд расид ки дар масири роҳи автомобилгард ҳисорот бар қубурҳои обгузар ва истгоҳ ва сатҳи роҳи автомобилгард ва инчунин ва пули мавҷуда ки пур аз селовардҳо пур карда шуд ва хушбахтона имрӯз бо ёрии технику механизмҳои роҳдорӣ корҳо шурӯъ карда шуд ки айни замон масири роҳи автомобилгард ки 4 километрро дар бар мегирад бо ёрии технику механизмҳои роҳдорӣ дар ҳамбастагӣ бо мақомоти вилояти мухтори Кӯчистони Бадахшон, вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва технику механизмҳои роҳдорие ки имрӯз 3 адад боркунакии фронталӣ ва 1 адад булдозер ва 2 адад автогредер ва 2 адад экскаваторҳои чархдор ва 2 адад экскаваторҳои тасмачарх ва инчунин 2 адад автомошинаҳои худфарор ба кор аз соати 5 шурӯъ намуданд ки айни замон ду тараф масири роҳро ба пуле ки дар километри 211 мавҷуд аст барқарор карда шуд ки айни замон ҳаракат дар ин масир то мавзеи пул ба роҳ монда шуд. аз рӯзе ки офати табиӣ дар деҳи зугван сар зад мардум бисёр дар тарсу ҳарос буданд, лекин мо барои мардум фаҳмондем ки мо ягон роҳ афтода нестем. мо дар худ роҳбар дорем, пешвои миллат дорем ки ӯ доим ғамхори халқ аст. бинобар ин аз номи ҳалли сокинони деҳаи зугванд изҳори миннатдории хешро ба ҷаноби олӣ мерасонем. ҷаноби олӣ гуфта буд ки ман ҳамеша бо халқ ҳастам. бале, ҷаноби олӣ ҳамеша бо халқ аст, аммо мо ҳам
دائمی وقت در اطراف جناب عالی هستم. مینداری خود را به جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که به ما ضرردیدگان از روز اول دستی کمک دراز کردند. ما باوری داریم که جناب عالی ما را در این وقت دشواری ما را تنها نمیگذارد. ما پیشوای معظم ملت داریم که ما را در همه وقت در همه دشواری دستی کمک دراز کرده ایستاده است. حالا ساکنان دهه با 3 وقت خوراک گرم و شرایط خوب زیست و زندگانی تامین بوده. هر یک آنها به سروری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری‌های پیوسته و غمخوری‌های بی‌نظیر سپاس و منتداری بیان می‌نمایند. حالا در ناحیه اشکاشم تمام قوه برای برطرف کنی عاقبت‌های آفت طبیعی روانه کرده شده است و با جلب بیش از 20 تکنیک پر اقتدار راهسازی در دهه روند برقرار کنی ادامه دارد. در موضع آفت طبیعی شبانه روز مسئولین و راهبران وزارت و کمیته‌ها، اعضایان ستاد دائم عمل کننده، متخصصان، کارمندان ساختارهای دخلدار و شهروندان برای برطرف کنی خسارات به طور فوری کمک رسانده ایستادند. در زمینه اجرای دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان بعد بازدید از موضع حادثه طبیعی و انجام دادن صحبت و ملاقات با اهالی محلی و اهل زیای جماعت دهات زنگ ناحیه اشکاشم جهت رسیدگی به مشکلات ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده معین کرده شد که 13 خانواده دهه زوگوند جماعت دهات زنگ ناحیه اشکاشم که در نتیجه سیلفرویی خانه‌های استقامتیشان پورا ویران گردیدند برای استقامت موقتی تا بنیاد خانه‌های نو در دهه دشت جماعت دهات رستنبک یوسف بیکوف پورا به استراحتگاه شبدیز ناحیه روشقلا گسیل کرده می‌شوند. صبح روز شنبه 56 نفر اعضای عائله خانواده‌های ضرر دیده در مرکز جماعت دهات زنگ ناحیه اشکاشم جمع آمده از غمخوری‌های نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تامین هر یک آنها با منزل‌های موقتی در یکی از گوشه‌های زیبای ولایت ناحیه روشقلا با افتخار سخن نمودند. در اساس دستور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در کوتاه‌ترین مهلت عاقبت‌های آفت طبیعی برطرف و خسارات مالی که به خانواده‌های ساکنان این دهه وارد گردیده است از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پورا برقرار خواهد شد و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در مدت کوتاه ساختمان خانه‌های نو برای ضرر دیدگان با شرایط بلند آغاز خواهند گردید. عائله‌هایی که در نتیجه این آفت طبیعی منزل‌هایشان پورا ویران و ولنگار گردیدند موقتاً به استراحتگاه شبدیز ناحیه روشقلا کوچانده می‌شوند و تا بنیاد خانه‌های نو استقامتی در این موضع استقامت خواهند نمود. ضرر دیدگان ابراز خوشنودی از آن کردند که در این روزهای سخت هر یکی آنها زیر توجه به‌واسطه پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارند و غمخوری‌های روزافزون حکومت مملکت آنها را نیز به آینده با سعادت روانه می‌سازند، زیرا خوشبختانه در پی آفت طبیعی یگان تلفات جانی به قید گرفته نشد و خسارات رسیده در زودترین فرصت برطرف خواهد گردید. همین طریق 13 خانواده دهه زوگوند جماعت دهات زنگ ناحیه اشکاشم که 56 نفر اعضای عائله را تشکیل می‌دهند از ناحیه اشکاشم به سمت خوروغ روشقلا سفر نمودند. تاج‌نسای فیض‌الله بیک، مبارک شاه رستم، ناحیه اشکاشم، اخبار. ادامه اخبار. 10 август روزی ورزشگران تاجیکستان. این زمان در مملکت 10934 انشاءات ورزشی از جمله 126 ورزشگاه، 7601 میدانچه ورزشی، 2251 تالار ورزشی، 97 حوض شناوری، 88 مجمع و مرکزهای سالمگردانی و 771 انشاءات مخصوص ورزشی فعالیت داشته. در آنها جوانان و نورسان، ورزشگران و ساکنان کشور از روی نمودهای گوناگون ورزش به مشق و تمرین مشغول می شوند. ظفر قیومزاده گزارش می دهد. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید 10 август روزی ورزشگران تاجیکستان مقرر شده است. امسال این جشن به روزهای راست آمد که تمامی ورزشگران و مخلصان ساحه ورزش جهان از برگزاری بازی‌های المپی پاریژ 2024 که از روی 32 نمود ورزش ادامه دارد استقبال می‌نمایند. مایه خرسندی کل مردم تاجیکستان از جمله ورزشگران نامور وطن است که در بازی‌های المپی تاجیکستان را 14 ورزشگر سطح جهانی نمایندگی نموده. سامان محمد بیکوف، تیمور رحیمов و دولت بولتاев الکی با گرفتن 3 مدال برنجی نام تاجیکستان را در قطار دولت‌های دارای مدال بازی‌های المپی ثبت نمودند. تربیت جسمانی و ورزش رکن مهم جامعه به شمار رفته برای تحکیم سلامتی انسان، تربیت مهنتی، عقلانی، استتیکی و معرفی دولت و ملت در عرصه بین‌المللی نقش بارز دارد. در دوران صاحب استقلالی مملکت توجه به ساحه تربیت جسمانی و ورزش
чун омили тандурустӣ ву тавонмандӣ ва воситаи муаррифии давлату миллат мазмуну моҳияти нав пайдо карда ҷиҳати рушди он тадбирҳои зиёд амалӣ шуданд. Дар заминаи ғамхориҳои ҳамешагии варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иншооту толорҳои барҳавову ба талаботи замони муосир ҷавобгӯй бунёду навсозӣ гардида ба рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоид фароҳам овардаанд. Дар замони соҳиби истиқлолӣ теъдоди иншооти соҳаи варзиш дар мамлакат беш аз 9 маротиба афзоиш ёфтааст. Танҳо давоми нимсолаи якуми соли 2024 дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат 49 иншооти варзишӣ аз ҷумла 35 майдончаи варзишӣ, 12 толори варзишӣ, 1 ҳавзи шиноварӣ ва 1 маҷмӯаи варзишӣ ва солимгардонӣ сохта ба истифода дода шуд. Бо мақсади ҷалб намудани наврасону ҷавонон ба варзиш ва омода намудани варзишгарони касбӣ барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 132 муассисаи таълимии варзишӣ, мактабҳои маҳорати олӣ ва тайёрии варзишӣ, 48 федератсияи варзишии олимпӣ ва ғайриолимпӣ, 43 клуби варзишии футбол ва дигар намудҳои варзиш фаъолият менамоянд ки дар он наврасону ҷавонон аз рӯи 45 намуди варзиш дар 4215 гурӯҳ ба машқу тамрини доимӣ фаро гирифта шудаанд. Соли 2015 ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ таъсис дода шуд. То имрӯз ба 318 нафар ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 6 миллиону 423 ҳазору 750 сомонӣ мукофотпулӣ ҷудо гардида дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди намудҳои варзиши олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бо шарофати дастоварди варзишгарони мамлакат баланд бардошта шуда зиёда аз 2500 маротиба суруди миллӣ ба хотири дастоварди онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии дохиливу хориҷӣ садо додааст. Ояндаи дурахшони ҳар миллату давлат аз насли ҷавону умедбахш вобаста аст. ҳукумати мамлакат ин нуқтаро ба инобат гирифта варзишро чун самти асосии сиёсати иҷтимоии давлат эътироф намуда барои пешрафти он ҷалби васеи сокинони мамлакат бо мақсади оммавияти варзиш, солимгардонӣ ва тарбияи ҷисму рӯҳи солим тадбирҳои муассирро амалӣ мегардонад. Ҳамин аст ки рӯзи варзишгарони Тоҷикистон ҳамасола дар мамлакат дар сатҳи баланд ва бо роҳандозии чорабиниҳои бошукӯҳ таҷлил мегардад. Зафар Хаймзода, Ахбор. имрӯз дар муассисаи давлатии боғи ирами шаҳри Душанбе даври сеюми фестивали таомҳои миллӣ ва озмуни нон ва маҳсулоти нонӣ таҳти унвони зеби дастархон ҷамъбаст гардид. гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. дар фестивали таомҳои миллӣ ва озмуни нон ва маҳсулоти нонӣ таҳти унвони зеби дастархон кадбонуҳои чирадаст аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат таомҳои миллӣ аз ҷумла оши палов, шакароб, қурутоб, ширкаду, мошкичирӣ ва даҳҳо номгӯи дигари хӯрокҳои миллии мардуми тоҷикро муаррифӣ намуданд. дар шаҳри зебоманзари Душанбе фестивали таомҳои миллӣ ва озмуни ҷумҳуриявии нон ва маҳсулоти нонӣ хеле бо як шукӯҳ шавомат баргузор шуда истодааст. мақсад аз баргузор намудани ин озмуну фестивалҳо ин ҳарчи бештар ҷалб намудани занону бонувон ва ҳунармандон ба эҳё ва таҳкими анъанаҳои миллӣ, инчунин омода намудани ҷавондухтарон ба ҳаёти мустақилона, ба рӯзгордориву хонадорӣ ва фарҳанги миллиимон, анъанаҳои миллии мо ба ҷаҳониён мебошад. имрӯз занону бонувони ҳунарманди шаҳри Сфара таомҳои миллӣ, он таомҳое ки аз қадимулайём ба мо аҷдодон мо мерос гузошта буданд, инҷо омода намуданд ва пешкаш намуданд. дар фестивал озмуни мазкур муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иштирок доштанд. таъкид гардид ки миллати тоҷик бо мероси бои фарҳангии моддӣ ва ғайримоддии худ дар ҷаҳон мақоми шоиста касб намудааст. бахусус дар бахши омодасозии хӯрокҳои миллӣ кадбонувони чирадасти тоҷик маҳорати баланд доранд. таомҳои миллии тоҷикон таърихи кӯҳан дошта давоми ҳазорсолаҳо дар масири қарнҳо ташаккул ёфтанд. дар фестивали озмуни таомҳои миллӣ зеби дастархон аз нон ноҳияи Данғара иштирок намуданд. якчанд намуд нонҳои чакдонӣ омода намуда бо занону бонувони
ноҳияи Данғара пешкаши шаҳрвандон гардонданд. хушбахт аз он ҳастам ки занону бонувони мо аз як хамир чандин намуди таомҳои хӯрокҳои миллиро омода менамоянд. аз як хамир чанд намуд кулча, қалама фатир, таҳмол ва дигар намудҳои гуногуни нониро омода менамоянд ва дар буҷаи оилаи худ сарфа менамоянд. халқи тоҷик бо ороиши дастархони миллӣ шӯҳрат дошта, кушодани дастархон анъанаи қадима мебошад, зеро вазифаи асосии он сарҷам кардани аҳли оила ва дӯстон мебошад. дар ин рӯз дар ҳар гӯшаи боғ кадбонувон дастархон ороста навъҳои гуногуни таомҳоро бо маҳорати хоса оро доданд. ҳунармандон аз тамоми шаҳру манотиқҳои ҷумҳурии азизамон фаъолона иштирок намуданд. дар радифи дигар шаҳру ноҳияҳо шаҳри ваҳдат низ бо ҳунармандони хеш бо маҳсулотҳои нонӣ омода карда шуда ва инчунин таомҳои гуногунранги миллӣ ба маърази тамошо гузоштанд, фаъолона иштирок намуданд ва албатта баргузории ин озмунҳо ва чорабиниҳо шабоҳат аз он медиҳад ки ба ҳамоӣ, ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, дӯст доштани ватани хеш барои эҳё намудани ҳунарҳои аҷдодиамон самгузор буданамонро нишон медиҳад. ҳамчунин аз ҷониби ҳакамон ба тарзи оростани дастархон диққати ҷиддӣ равона гардед, зеро оростани дастархон аз ҳар кадбону маҳорати хоса талаб менамояд. иброз шуд ки бояд дастархон сарфакоронаю моҳирона, зебо ва хушоянд ороста гардад. фестивали таомҳои миллӣ ва озмуни нон ва маҳсулоти нонӣ таҳти унвони зеби дастархон дар се давр ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ баргузор гардида ғолибони даврҳои якум ва дуюм иштирок намуданд. фестивали таомҳои миллӣ имрӯза ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад, вилояти Суғдро муаррифӣ менамояд, махсусан шаҳри Панҷакентро. шаҳри Панҷакент бо таомҳои миллӣ низ бисёр ҳам машҳур мебошад, махсусан оши палови Панҷакент ки тамоми меҳмонон, тамоми сайёҳо ки ба Панҷакент ташриф мебиёранд, ҳатман аз оши палов мечашанд ва ташкил кардани чунин фестивалҳо, чунин таомҳои миллӣ барои ҷавонон, барои ҳама меҳмонони шаҳр ки меҳмонони пойтахт ки имрӯз ҳузур мебиёранд, дубора хӯрокҳои миллӣ моро муаррифӣ менамояд ва барои ҷавонон низ метавонад ки шавқашонро зиёд намояд барои рушди ёфтани он. яке аз ҳадафҳои баргузории фестивал озмун ин ҳифз ва нигоҳ доштани беҳтарин анъана ва суннатҳои миллӣ, тарбияи эҳсоси худшиносӣ ва меҳандӯстӣ, баландбардоштани маърифати оиладории занону духтарон ва муаррифии занони ҳунарманду кадбонуҳои соҳибистеъдод мебошад. ҳар як бонуи тоҷик, ҳар як зани тоҷик бояд ки имрӯз саҳми худро дар нишон додани либоси миллӣ, дар омода намудани хӯрокҳои миллӣ, инчунин эҳё намудани ҳунарҳо ва ҳамаи арзишҳои бузурги миллиамон бояд самгузор бошад ва дар тарбияи насли наврас ва ҷавон самгузор бошад. дар фарҷом иштирокчиёни фаъоли фестивали таомҳои миллӣ ва озмуни нон ва маҳсулоти нонӣ таҳти унвони зеби дастархон бо диплому тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҷаҳонгир Сафарализода, Баҳодур Қурбонзода, шаҳри Душанбе, Ахбор. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои Минбаъда ошно месозем. саломат бошед.